sibai ule wen hi April ni som pani sang ni le som ni pakhat thole ni nia Myanmar rama inkana so sang chho le maya mun tam taka military council sipai ten thi phok mai PDF lama po nimin khan an van doi ve hlea tam takan thi ani kan zo na thlak te chen na kalimio township a po sipai thi tamberni a thlenga ti thai hial ome a top thlenga min lo ngai thlak sak turin kan nge na cheu ama sibera tan chuan Karen National Union KNU te chanchin he pui tham boka lo ngai thlama sataila leke ko in kan a firfiak military council sipai somni chuang an thi to a sipai lamin thlona mangan thlak chemical khu hip te chu ruile luhayan omba ka an vunte thlenga rong in thlak danglamin an ko thar lo bok thu sia tani nimin pi alama tang khan Karen State Miawari Township leke ko hmuna firfiak sipai tele KNLA te anin kamna salea ahnua military council lamin thlona mangin biochemical weapon ninge yangai then thlaka chu thil khu hi blue tapiang ta chu omnom lo le danglam na then khatan nei thu KNLA lamin an soya KNLA source pakhat chuan boruaka thil khu te hi blue tapiang chu an vun ronga in thlak danglama an ruya an hnungzang lama box senaron chuaka an kuwa thalo boka chung ta chu kwang kwa den som kan barba ka juice te ORS te limbutui te kan pe boka biochemical lam thil ani le ani lo kan chiang lo masa sipai ten an thil run thlak lo hi blue tapiang ta chu tiang din hunan om thu ria tani ti in a tar lang April ni som tlai lam khan jet fighter MiG-29 pani mangin thilwar khu leke ko chevela sipai ten an thlaka chu thil khu boruaka lo hi papiang chu omnom lovin an omzui zela April ni som zandar som pani po khan jet fighter mangin leke ko mun chu bom thlakin an baya chung thlo theina ta chu Mingladon Air Force lamami ani ti ria tani zandar som pakhale achan ve vela tang khan thlona thlok kwal ri ring tak mi puila minan ria to thu khetel median shil ani National Unity Government NUG thupuanna PVTV na soidanin Karen State KNU Brigade Rukte Control Area leke ko khothara April ni som jing dar thum le achan ve tang khan firfiak military council tele KNLA le CDM army tang captain in kaptana firfiak sipai te hi mi somli velanthia military council IB somli palia sipai captain tinlin khaya po anung chungin an mana Karen National Liberation Army KNLA 10 ral thuam MA3 silai panga MA2 silai pakhat MA sniper pakhat RPG 7 pakhat le MA silai mu magazine pakwan khom ti ria tani kale township ani ni chung sipai motor injui bai ni in sipai somthum pangan thia tamulama po sipai kem an lu chuariap mai sagan region kale township a April ni som le ni som pakhat khan firfiak sipai motor injui te voi tamlen mai na bai ni in sipai somthum panga ayatlem lo an thi thu kale PDF te hena tanga sia tani kale township chang khan kholam pan sipai motor somni vel injui chu April ni som tailam darli vel khan panmun chang lei bula tol chung ve ham to polten len mai ni nan lo baya tlaida ruk le chan ve vel khan chang khwa le na chang khu in kara firfiak sipai tele PDF ten in kapa sipai panian thia nimin April ni som pakhat jingda ru ka tanga tlailam dar thum vel seng khan na chawa inkul sipai ten in kap le in sipai parukan thi bel le a tlaidar thum le chan ve vel khan nan miang khuwa tanga ta si kholam pan sipai motor po PDF ten landmine somni pali ti pokin an lo baya sipai soman thi thu ria tani he firfiak sipai motor injui te hi ta si khuwa le chia in khu in kara PDF ten landmine somni pakwa ti pokin an bai non le a sipai pakwan thi bel le a chumi hnu chuan chin sain khuwa le jingkale khu in kara PDF ten landmine som pani ti pokin an bai le a sipai pangan thi le ani chuba ka kalimiowa po Kale Technological University lama operation nei firfiak sipai somthum vel po nimin April ni som pakhat somadar somvel khan jingkalin khuwa le Kale Technological University in kara PDF ten landmine lo bayin sipai pathuman thia he sipai motor injui hi kalimio khochunga alu ti ria tani firfiak sipai motor injui baitu te hi Kale PDF CNDF CDF KKG le pakha pha tangrol tani in sipai somthum panga ayatlem lo an thia mi puiveng hem tulama mi pathumin hliaman tur ti ria tani chutiang bokin sagai region Tamu district Miotet sub township thongkatin le tongmana inkara police le piusothi pol te duty na kem pakhat chu
People Defence Army PDF CEU le ABSDF tang koptenan baya he camp duty police pakhat le piuso thi pol mi pakhat te hin tlan chuaka anral thuam AK47 pakhat le airgun pakhat an khoma he campa police le piuso thi pol te na in kop tol chung mi then khat te chumanin firfiak sipai te na in kop to lo tura thu an in tiam tir nuwa an chuale thu PDF CEU ten thu chu an siamani molamiaing taze phakan le ngan zun lama in kana a Military Council sipai som pathum ayatlem lawan thi Mon State molamiaing township chai khami kongpuya Military Council sipai battalion number zanga somruk panga chu molamiaing township mi puive hum tupolin April ni som pakhat jinglam darli lem ni somli vel khan bominan baya chuan beina chuan sipai pani thi in hliaman omnol thu riatani chu tiang bokin Sagai region taze township mu khuwa khuwa le than pin sai kho inkara April ni som zan dare le chan ve vel atanga dar som le chan ve vel thleng khan Military Council sipai tele tual chung PDF tenin kapa firfiak sipai lama som pakhat lion thi thu le sipai lamin lai pui mangan beilet wak thu riatani rolin chu in kana chuan taze PDF battalion rukle battalion sari le TPC tang rual ten tela Mandalay region Nganjun township Yesin kholom kanta khomharlam om sipai sumdon na Maitel communication tower chu April ni som zanlaya bomati chiatani thu Miang township PDF pol CDSOM Nangyo special guerrilla force NYSGF tangrualin antiani thu an puang chuaka Kachin state Phakan township apo April ni som zandar somvel khan Phakan uyin yerana chau sain leichunga Military Council sipai security duty tebula bomti puania bomapo avele sipai ten silai voi somvel an hmet poka an sipai pathum an hliam zui thu riatani Pau township Pale township Kolin township le Dimoso township ate Military Council sipai te somkwale pariatan thia anung chungin mi som panga manan toka PDF lam mi pariaten ramle mi puitan annun nan hlan bok ti riatani Pau township in kana chuan sipai somni panga atlem lawan thia ruang po hlom theilawan tlan chiat thu riatani bok Magwe region Pau township chia o khubula firfiak sipai tele mi puive hum tupol PDF tangrual pol ten in kapa sipai somni panga atlem beran thi thu tual chung PDF tenan soya April ni som pakhat zandar sarile chan ve vela thudon danin firfiak sipai te chu sei phiu township laman tol sona PDF laminan zui le boka sipai te chu an thian te ruang po seng hoi theilovin an tlan chia ral thuam pon hu chia nuala tun na hian firfiak sipai ten Pau township le sei phiu township chunga khosang sang lu chu in April ni som pakhat ni khat chung ringot po khan siala khuwa tangchu inge tang khuwa le ji to khuwa telin khosom vel zetan hal sia ti riatani chu wangin tua chung PDF te mai baka Launsi township PDF Chinland Defence Force CDF tangrual ten an bailet ta ani Pale township a Military Council sipai somni pathum thi in PDF pahnian thi ve bok Sagai region Pale township le Magwe region Miang township chunga khosom pakhata firfiak sipai ten operation nain force somruk pali velin April ni tanga ni som chung niriat vel zet indona hunan chantira mase chuta chuan firfiak sipai somni pathum vel thi in pariatan hliam thu People Revolution Army PRA lamin an sipai division som pakhat thleng mangin Pale township le Miang township a Revolution Force ten an tangrual boka maseram le namtan PDF sipai pani in an nunan hlan ve tak thu riatani Kolina in kana a Military Council sipai somthuman thia sompanga anung chunga man anni Sagai region Kolin township Kolin le chunhla inkar kong pui pinta police station le sikula inkul firfiak sipai te chu April ni som pakhat jingdar khat le chan ve vel khan tual chung PDF tenan kapa firfiak sipai le piuso thi pol somthum velan thi thu le sipai sompanga anung chunga man anni thu riatani Dimoso nangpale khuwa in kana firfiak sipai somhnian thia PDF parukin ramle namtan anun nan hlan April ni som pakhat Kareni state Dimoso township nangpalea Kareni army le KNDF tangrual poltele Military Council sipai te in kana chuakin jinglam daruk vela tanga somadar som le achan ve chung in ka ton na KNDF sipai parukan thia firfiak sipai ero somhni vel zetan thi thu KNDF lam thu chuana Kareni voice in atar lang ani Homeland township le phangpin bula
PDF le firfiak sipaite tum hnian in kapa sipai lama mi panga aitlem lawan thia nan bawa PDF kem pakhat lu choin sipaiten ral thom then khat le bike anlak sak thu riatani Second region Homeland Township le Phongpin Township tontira April ni rial le ni som khan firfiak sipai le piuso thi pol te le Homeland PDF te chon in baya PDF lamin boman bai masak wangin firfiak sipai panga aitlem lawan thi thu riatani April som pakhat jinglam po khan tangkong tabula ke operation nei mek firfiak sipai te chu Homeland PDF 10 bominan baya ma se khochin in thlak dang lama wangin bom chu puak lo hlowa anuwa tol cher silai mangin an kap zuya sipai lampo in kap letin engamo cheran in ka anuwa PDF lam chu tu ma thi le hliam om lovin an tol son le thayani chutiang bokin Magwe region nan mau township chunga tol chungbe ham tu pol kem pakhat chu firfiak sipai somli velin lu chua tuminan pana ma se PDF lam duty pakhatin alo mu fu lo wangin alo ka masa anin ka vak nuwa sipai pakhat ka hlumania pakhat aliam na hle boka PDF lama ero paruk chian nia wangin arang lama in sasengin mun him laman tlan chia thai thu riatani firfiak sipai lamin kempa om 0.22 silai pahni tukuli silai pangale bike palian lak sak thu riatani thung PDF te hlawin an tlan chia butalin kem lu choin military council tlan chia ten zui Sagain region butalin townsipa kudo keman bay wanga tlan chia military council sipai te chu an bay non le wangin thi le hliaman nol thu le ral thuman lak sak nol thu PDF te hna tanga sia tani April ni riat zandar som pakhat le chan vevel khan PDF tang rual ten kudo kem lu chilin an kapa military council sipai ten tlan siat lain April ni kwa khan ganong battalion khatna ten an bay zuya military council lammi pathum an thia G3 rifle pathum le manro tam takan lak nual thu ganong battalion ten an thu chu an tar lang kudo ke min baina an ti chiat veka wangin military council ten chunglama tangin thlo theina inan bei ve ngala PDF tang rual lam sipai pahnian boral thu riatani DP townsipa PDF mi pakhat chuan butalin kem kan baina a hian kan hlo tlingani kan hlo tling kan tina in chunglam thlonam hangin min baya thi kan om he kem patanga tlan chuak military council sipai ta chu kanong battalion khatten anin tonchil na mi pathuman thi bel tina soi athijinga hian DP townsipa battalion how tu puitu kuta chiale KIA sipai pakhat nia riatania an chungchang chuizui me kani thu a soizui bok a soizui zel dara chuan KIA jinga mi ani kan ringa riat dana chuan CDM alut nia riatani tua chung mi ani lo wangin athu ngai chan me kani tira soitel bok DP township koneti khuwa kuta chia vui huna hian military council 10 jet fighter mangan ka wangin chena ina chiat nol thu riatani Lanmado township sipai lama ho tu Russia ramatanga zir chuak colonel kuthe phiu awa ka hlum ani Rangoon region Lanmado township sipai ho tu Russia ramatanga zir chuak sipai colonel pakhat chu April ni som zandaruk le chan vevel khan Lanmado township administration office luna Motin Harbor lama omlai chu urban PDF tenan ka hlum thu riatani chu in kana chuan colonel kari phiu aw chu ahmuna thingala urban PDF te po mun him lama in sasang theingal boka ma se in sasang don hian civil mi palinga vel om chu lo theilawa wangin silai muinan ton tlanga chu tiangan thil ti chu hrethiam turin an ngen ngal boka chu ti rualin hetianga thil thleng danga lo om le ni po in mi puilam hria thiam nan dil ngal bokani colonel kari phiu aw chu sipai ten thune nan lak nuwa military council 10 Lamaro township sipai lam ho tu tanan ruwa tania township chunga kongzo le thunai na do dal tu te tukdol na konga po ma ala na sal heya Lanmado township chunga administrator te chunga omani angin township chunga thalai te silaya ka man ngai sakle semna pek na kong chi sang sanga amo phurtu ber poni colonel ka de phiu ang chu DSA weekly 48 military training chuak ni in Russia ramatanga zir chuak officer ani boka tunma chuan dictative lam na line le military battalion commander nepiro na chelalo om to ni rualin kumsang hile somni kumtir lam khan Rangoon parliament a sipai IOA parliament member ni na chal tura thutiam lo nei to tu po ani bokani ayaro siau kha khuwa sipai ten lai puan ti po wangin ku sweti na thia arwang chu sipai ten an hal cheveka
civil mi te chen na in somsari pathum chuang mai wa pan chan tir bok sagan region ayaro township siau kha khua chu firfiak sipai ten april ni ria tatangin laipui mangin an kapa ku sweti na chu kap hlumin arwang chu mi pui hmu lo turin an hal chevek ngala mi pui chena in somsari pathum po an hal chet vek thu ayaro township information pola tanga hria tani chung firfiak sipai te chuan kho chunga chena in somsari pathum bule bal leile na man ruwa bike le khol thil te an ti chian nol thu po hria tani firfiak sipai te le ayaro pdf ta chu khopo na mil so panga vel zetan in kap tona chubi chung chuan kho chung mi te chun lo in sa seng manani ani na taka chuan firfiak sipai ten siau kha khua chu avoili na nan nu chuana nia chu khua in zathum chuang zinga chuan mi pui chena in somriat pathum zet chu an lo hal chiat sak to ani Leng township veng som parukna a military council taruat in zalal hla suwa voi som pani ka ni in a thi Rangoon region Leng township veng som parukna a military council taruat in zalal hla suwa chu nizan khan voi som pani ka ni in a thi thu police force atanga hria tani in zalal hla suwa hi nimin april ni som pakhat zandar saril achan vevel khan an chena veng Leng township veng som parukna temple pan na kongkil house number somthum pariat chong hnuai bera motor park na hmuna mi tu ti hrial loten voi som pahnian kapa angonga te anaka te adula te adara te ataya te ka fu in an kana hmuna thi ngal thu hria tani khatter media in nimin april ni som pakhata sipai thija le pdf lam thija report ala khom danin sakai region kolin township kambalu township le pinlebu township ate military council sipai somthum thi in sompanga anung chungin an mana pdf lama po mi sompanian thi sakai region kalimiowa po sipai somthum pangan thia magwe region pau township a sipai somni pangan thi sakai region pale township a sipai somni pathum thi in pdf lama po mi panian thia Karen state dimo solama po sipai somni thi in pdf lammi parukan thibok sakai region Homelin le Phongpin lama sipai pangan thia Magwe region Nanmiao lama sipai pakhata thi Mon state Molemian lama sipai panian thia Sakai region Taze lama sipai som pakhatan thibok heti hian nimin april ni som pakhata khatten media in local news le pdf ten hena tanga report tharala khom danin military council sipai zale somruk pasari lain kiama pdf lama po mi somni in ramtan anun nan hla ani sipai anthina salhe mai nimin pe april ni som sunday nia khatten media in report ala khom danin Karen state leke kolama sipai somlian thia pdf lama po mi panian thi Sakai region kale township a sipai pariadan thia Karen state phayu solama po sipai soman thi Sakai region 12 lama sipai som panian thia Sakai region Butalin township le Kudo police station baina a military council lammi somni thi in pdf mi panian thi ve boka Mandalay region town ta lama sipai panian thia Magwe region Miao township lama sipai pakhata thi Rangoon Inhlia kongale Lamro township lama po sipai panian thi boka heti hian april ni soma khatten media in pdf ten hena tang le local news atanga report tharala khom danin military council sipai sumkua pangan thia pdf lama mi pali in nunnan chan bokani heti hian nimin pe april ni som le nimin april ni som pakhat ninhi chungin military council sipai jani somruk pani line kiama pdf lam thizat po somni pali anni kalimeu tahan le chebel chanchen longai thla ila april ni kuwa inrin ni tlai lam darli nu khan tahan kho chung in kana le bomboi thuma puwa wang khan atuk april ni som sunday khan tahan kho chung ko than tamjok te jing no pang sunday school le thalai puitling chhun in khom an kharnol thu riatani tahan bazar po boina kara tlan che zeu zeu chang om thina april ni som pakhat tu ka chuan ala thlamuang ria tahan bazar thil ret solkar liamta tang khan voksaman hi bukhat cheng sing khat le sang ni thin kha cheng sing khat le sang li nia bong saman chu langai renga bukhat man hi cheng sing khat le sang li ani tunlai takhian tahan le a chevela tuichun tur lei verna la lun hlea inches thum pai perman fit khata cheng sang sari inches li pai perman fit khata cheng sang kuania atlang pui thu in fit za chuan ver thina an ver hun chung hi niruk vel le
atui pe fiam chung hi ninga vel hun man thina ni thu ria tani sarkar liam ta ni le chung azonin tahan le ache vela in kana thleng nual sagai ni jen kalimi watanga nitlak lam tahan le ache vela tahan bang karni na military council ten an baikum khana cham april ni sari tu khan kale university atanga nitlak lam zolkin chin state khaikam police station a in kana thlenga military council lammi parukan thi thu pdf kale ten an thu chuan tar lang he anin ka hnuwa military council lam holam chuan poi soilo bike rek sokhal tu chammi aunji venga ungyan thuna chu thing unaw khuwa motor khongpuya khallai chu sipaiten an ka phlum ringota hemini tlailam vekhian kale university tanga chimlam sekan khochunga bomvoi ne thlaka wangin kumkami no pang pakhatin akuzung tang pahni hlawa chen in chunga bomtla pakhat chuan nu pakhata liam thu ria tani bok april ni kwa po khan mithi vuina a mi puikal khom pastor ti amin mi somli chuang military council ten an mana anuwa mi dangte chuale in mi palian la hren zui thu ria tani heminu lokpo hian se kana tanga ni chuana lam indaing kong miaw hla khochunga military council ten ral thoman kapna saleya an ka chuana mun hi akhokiang lok tangphila tlanga military council ke matanga kap chuan in rin thu mi pakhat chuan a soi april ni riat tlailam darli hnulam khan tahan le san mi oram ri kanvoza bank branch nina leido bula military council sipaite motor bommanga bayania a sevel palle chena in bangte a chenuala chumia tanga tlak lamlok ni chatai building omna kongkil vela military council tele pdf ten in kapa military council lammi panhen thi thu kale pdf ten an thu chu antar lang he motor kong pui chho miawhla kalna peng thlengin military council sipaiten in zar pharna saleya kong pui kal tlang thailovin barelinan pin thu ria tani april ni kwajing dar somvel khan kalimio miawhla wat mun tha khuwa chen in chunga bomatla ka wangin in nei tu tenu pa an liam thu ria tani hemitlai darli nu hian tahan khochunga silai ri hriat nuala nia tahan le akhothen omlok kolkul inkara bomboi thumatla a nu pakhat apum vela hliama ngai tu ngai omlo thu ria tani heminu lok hian tahan khochunga mi veiwak an tlem hlea atuk thlengin ral thom thom hria tur om zeu zeu thu ria tani kalimio khochung in kana tol chung mi pakhat aboral kalimio angte sawata april ni som tlailam khan bompuak sipera wangin mi pakhat aborala mi pakhat a hliam thu tol chung mi tenan soi damdoilam sipai nge battalion somriat pakwa pol ten nge an ka ti kan shelawa rin ain anasa khop mai chena ina om pakhat phei chu ka po chon hman lovin azo ngal dera ti in tol chung mi pakhat chuan a soi boral ta hi angte sawata kum somlimi in zahau tu ulin thatsuwa ani thu ria tani hemitlai vekhian angjia wata chen in pakhata ommek mi pakhat po apuma silai muina hliam thu ria tani angthi sale angjia wathi military council sipai mun pui barni in sipai damdoi in le battalion somriat pakwate omna kiangan oma zantin deuh tho silayan kari ria jiani thu tolchu mi pakhat chuan a soi nimin tlailam po khan angthi sale angjia wat baka zandar riat vel khan tada u veng lama po ral thomri na sataka ria tania hemi tu ka po hian kalimio tangphilawat state high school number 2 le baptist biak in bula silai ka ari na sataka ria tani april ni sari tang khan kalimio pdf tele military council sipaite inkara inkana wangin ni tin deuh tho bompuak ri le silai ri hriat nuala ni thu tual chungmi te hne na tanga ria tani kalimio township na chang khwa chu firfiak sipaiten avoi thumnan an hal chiat sakle a chena in za tanga za somnga vel thleng akan chiat vek thu ria tani sagai region kalimio chimlama om na chang khuwa chu firfiak military council sipaiten april ni som zan le ni som pakhat jinglam khan mi pui chena in te chu an hal tana private high school pakhat telin chen in za tanga za somnga vel thleng an hal chiat vek thu ria tani tol chung mi pakhat chuan ama saberan ron halain chen in somli pahni avoi hnin a somsari pariat avoi thumna a tamzoka za tanga za somnga vel anirin om anlakal thuilo wangin amuna wafin fi har sadewa tlailam darli vel khan sipai motor then khat chu ahmalama kaltirin khuan chu asana ahnu loka melthumli vela pdf tenen anin kale thu ria tani firfiak sipai tele pdf te inkara chuaka
thi le hliam zat hriat theila ni chi alo ma se sipai ten na chang khuwa mi pui sang ni le zanga vel omna chu avoi thum nan an hal le a private high school pakhat telin chen in zani somnga vel zet an hal chhia ani na chang khomi pakhat chuan nimina tang khan kale le kanggo inkar kong puya inkana chuak na salea he in kang po hi firfiak sipai ten achunga thil hlute lama savekin an hal cheta ni tina soi chu inkana chuan CDF KKG le CNDF lama sipai somzet an thi bea chu wangin sipai lamin kale le kanggo inkar laipo lau theilawani lau chuan manglo turin PDF kale lamin thu chuan lo siam to ani chin hriat lova bo mi pakhat military council damdoi ina arwang mu ani sagai region kalimio tahan block somna om thin pu chin zaliana le pi don suan mani te phapa kumsom ni pathum mi lian khosiana chu April ni riat laidar nga vel khan damdoi lei tura baika chuak chu ina ho to lovin a omna chin hriat ani to lova anu April ni som khan military council damdoi ina lian khosiana ruang chu hmunia ake a silai kana hliam hmuni in amai le taksapum avung duk chuak vek ti hriat ani apa in afa paruang amu hlim hian hriat chen har sakopin amel mang le pumru alo danglam na salea lian khosiana hi Tedem Township Sejang Khuwa Tanga Tahanan Pemlu na hi Thanhi Vel Chawalani Ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak thete chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye